Tatu session mulmuli lea whaftai lewa mawalea wanoa ai o te whaftai fo i ona o te tonu. O lewa whitau i tonu al te milea wai le mana ia me leo le o le whai le lancha alai tati le ai le lei fo i le le ai te manao ia te oe au fo e te misia o te lofo mele na lei ona tu le session le mulmuli me tau mea lofa o te mnao lai te alu masi mea lofa, sau masi oso, alu masi meil fale, amene, tele ma o te loa o information si e na tātou whaalongolongo i ana pō, nei le tai au, it's quite a lot. O te ofo i a o tau, pe a wha pea e a fo ina, e le o tumulau ato i le tele o information ma le sosio le atua. Amene, ai o le taian whaftai le tatu te tai, ona o le amanoa wa pina mai fo i te talanoa i le tatu mta upu le amulmuli ne yaso, it's about the gift of the Holy Spirit. Po o mea lofa o le anganga pa ia. Mea lofa o se mea i te poa i atu i stangati i ati oe. Se mea i te maua e au noa ma se tongi, te lei tau tongia, o le alofa, whaali ai le lei o le tangata nā, whaali le alofa o le tangata nā, something that you will get it for free. Te lei tau tongia ia pe alo i sau tupe. Ai o le lei o le atua, te ilo mea e mai le atua, e mai le nganga pa ia le atua. E le tai on toi tau ua le nganga o le atua mea nā. O mea ua atofa i le atua mo oe mau. Tus whaitau, mo moko nito tau pas fululua. O le whai mua se o i le sutas. Te lea ia tātou whaitau ngā tusi. E mana ia lo whalongolongo a walelo pe umaloa. Tātou whalongolongo whalele i le. Mo moko nito seki. Whalongolongo pele upale atua. Au e te aunga tātou whalongolongo upale atua. Mo moko nitom tau pasulua. Mo mua e o sutas. Au mea lofa whale ngangale au soe. O te le loto ina ia pauri uli ai o tau. Ia o tau i loa. I ona pōsa whai o tau manu ese. Sa tau sina fo i tupua le ngangana. Pe ona so ona tau sina o tau. O le nei. O te whai lo atu ia te o tau. E le lava stangata e tau tale i le nganga o le atua. Na te tau ana te maina o Yesu. E le fo se tasi na te mawhaia ona ta ua o Yesu o le ali. A le se anoa le nganga pa ia. E matalasi mea lofa. E tasi lava le nganga ia. E matalasi fo i whaiva. E tasi lava le ali ia. E matalasi fo i mea mamana. E tasi lava le atua. O le na te matuanga lua i mea uma i tangata umalava. Ua fo ina ta tasi tangata le whaalinga o le nganga. E au ngā ai. A wawa fo ina mai le tasi le upo le poto. E le nganga. E le tasi le upo le malamalama. E tusa ma le nganga e tasi. E le tasi fo ilfa atua e le nganga e tasi. E le tasi o mea lofa e wha malolo ai mai e le nganga e tasi. E le tasi na te whaia venga e le tasi o le profeta. E le tasi o suenga o nganga. E le tasi ngangana ese. E le tasi fo ilfa mtalanga o ngangana. E matuanga lue fo ina mea uma. E le alava nganga e tasi. O lo tufatufa i tangata ta i tasi. Lana mea pei ona finangalo iai oia. Tau alfa i mua. O mea lofa whaale angangale au soe, o te le loto ina ia Pauli uli ai o tau. Mai tala, Paulo, mai ai. O mea lofa le ngang pa ia. O te le loto ina ia Pauli uli ai o tau. Te manao fo ia i loa mai malamalama tatu i loa. Ia mea lofa le ngang pa ia. Au tatu te Pauli uli langa i taimi fo lele te le loa. O lo ia te oile mea lofa le ngang pa ia. Fo ai mai le ngang pa ia. Awana i Pauli uli, awana i le malamalama i tatu. Lewa noa leo te manao ia i loa, whai poi wha. E matalasi mea lofa, a tasi lava le anganga ia. For mai, there are different kinds of gifts, but in the same spirit. O le nganga pa ia le tatou tala noa, mai ana po. Le tusi le na amata ia le na le introduction ta amosa. Mai le tusi ke nese, fa mai, pa penana ia le nganga pa ia le fofoina o le lalulangi. O mai le tusi mulmuli, le tusi whaalinga. Fa mai lea, ua whapea mai lea nganga pa ia o le fia inu. Sau,
na te maua matuina atu ia te ia. Whamai le tala te spaya ni whaipuna e wha. There are different kinds of gifts, but in the same spirit. Matalasi me alofa ai tasi lava le nganga. O le fasili, what are the gifts? O me alofa ia le nganga pa ia. The gifts are given by the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Spirit. E ia ina o titilo. There are other gifts pe e le o te le o lau le alu iai. Ai o le whapsanga ina ia po me alofa ia le ta ua tusi le nito. This is more manifestation of the Holy Spirit. Po ole displayinga mainga lea ole ngaluenga mamana and the supernatural power of the Holy Spirit. Lea lai ngalue mai ai. Lea la lau tala noa i tau nei peo na malitusi whamai. O me alofa, there are 9 gifts of the Holy Spirit for manifestation of the Holy Spirit. E ia isi me alofa ia, lea la me alofa fa ia onga. Lea la me alofa o le apostolo. That is the fivefold ministry. La le alu ia i le melna, but o la concentrate i le vaenga lea. The manifestation of the Holy Spirit. Mua, the 9 gifts of the Holy Spirit. Mua ngai lisi mai ngā. The word of wisdom. Lua, the word of knowledge. Tolu, the discerning of the Spirit. Prophecy. Lima, tongue. Ono, interpretation of tongue. Fitu, faith. Valu, healing. Ia malelona iwa. Ole miracle. Ia, nangaya lalu walu le aso au matu e alu e wa iloa lau kanga wa ilo inga le mea lofa lang fwa me le nganga pa ia iate. Oe, amene. Amene, upo le poto, upo le malamalama, sue ia nganga, perfetanga, ngana ese, famtalaino ngana, fatuatua, famalolo mai, ia por fai vavenga. Those are the 9 gifts. Pea na mai le fionga le tua. Who are the gifts for? Oinga mai e mea lofa ia. Amene. Fai tangata na tiro so, oinga mai mea lofa ia. Oi, ai fesine mai ngā mai mo oi. Fai tangata na. Who are the gifts for? As believers, we have an inheritance of the supernatural power. Ia ole tusina Ioane tau sufa, fai pusfurulua. Morning, o te whai atu ia te o tau. O le tai tonu mai ia te au. E whai alawa e ia ngā ruenga o te whaia. E whai fo e ia mea e sili i ia mea. A wā o te alu i lo tamā. Longa winga, o le tala no Yesu, upuna Yesu mai o le te tonu mai ia te. E whaia e ia mea na o whaia. E sili fo i mea na te whaia. Ona o le au wanu i lo tamā. Ai awina mai. Tala na Yesu mai o te alu. Ai awina mai le nganga pa ia. Lono winga, o le tala no Yesu i le tangata whapenana ia te ia Yesu Keriso. Whamai e moni o te whai atu ia te utou o le taritonu mai ia tea. Mo moko nitam tapusu wha whaipasfulua. Ia whaapea fo i outou. Nei o outou nau i mea alofa wha le nganga. Ai sili ina ia sili outou i le wha amawhanwhana ina o le ekalesia. Amene. O le tusina, o mea alofa ia whamai, it's available for all believers, to all believers. O ke lofo i ngai te alala mai le aso le nei. Ia i loa mea alofa ia wa uma na tapina ina le atua. Mo tātou, mo oe, ma. Next, purpose of these gifts. Lari wha moe o ia mea alofa. Wha moe mo mua, for the work of ministry. Ngā langa mai mea alofa ia mo ngā luenga le atua. Amene. Amene. Ngā langa mai mo kākou, mo le aingo le atua, mo le ngaluenga le atua, whao ngai te tono le kalesia, whao ngai tono le aingo le atua, mo le ngaluenga le atua. Edification of the body of Christ. Adina e ai le tino o keriso na mo le whaupuna e sfurulua le na whaitau atu nei. Also perfection of the church. Mo le leo le tino o keriso. Amene. A mai mea alofa i e wha lea ki le king o keriso. Mai tino keriso me alofa nganga mai. Wha malolo ai. Amene. Amen. The divine power that helps promote the gospel. Ole mana, o le mana ma le malosi e fiso soani le talaina o le tala le lei Yesu Keriso. Let's bang on that reflection of
God's glory, character. Lono winga, o me alofa ia, peno fatfolele, e pe faali mai ai, ia winga o le tua, po le nganga pa ia. Atangi ai winga o le tua, mai kerisian, o ia tangia mai ai tātou. Fai pa lima ma leono le tātou tusi konito. Matalasi fo i faiwa, ai tasi lava le li ia, e matalasi fo i mea mamana, ai tasi lava le atua, o le na tamatuanga lua i mea umai tangata umalava. Man, ngā luenga nai lo ai, ia sisil esho le tua. Lesi vanga na supernatural power by the Holy Spirit for the profit of all and common good. Lono winga, o le supernatural po le malisi anga nao le nganga pa ia, mo le leilau tele, o tangata o le kalesia. E lea mai mea alofa ngā whapea, e ke le leia ngā oe. Ngā langa mai mea alofa, e le leia ai le kalesia whaipa fitu. Ua fo ina tasi tangata le whaalinga o le anganga e au ngā ai. Amen. Lono winga e le ngata ai o tangata I te tono le kalesia whamai u fo ina iai. Next, reveal and display his sovereignty. E loa mawai ai le pule au au le atua. Ameni. Ameni feste ia le mea lofa ho le nganga pa ia. E kauke loa e pule au au le atua. Pule ale nganga le atua le me fai. Ameni. Next. O mea lofa ia nā mai. It's not intended to correct or attack others. Langa o isi kei mi foi lele. Pe ufa ngā mea lofa ia kako pe ke attacking ai les kangaka. Prophecy, wa isi kai mi prophecy. E o amai prophecy folele ke lelo lai ke ika ala wa vakfa upu fa perfectanga. Awa e ngofu ma attack eles kangaka. Ele se menga mai attack eles. Ameni. Pe o se mea e amai correct ese kangaka. Ameni. Pe ke ngofu fa sa o eses. Me alofa nga mai elenga pa ia. Ele ongi mea folele amai eke. Pe e pula o elang me fai. Ameni. Lesi not to lift up the person with the gift. Ele se mea mai ke mikai. E ke whapea, e sire kula mea lofa ai. Pe ke lea kula mea lofa, whao ngā sire, e sire kula whao ngā la mea lofa lo le. Pe ke whapea voi, sire ko sui mea lofa ilo whao ngā. Amene. Amene, e leo se mea mai e si, ki ailo kulanga, pe e sire kwai oi les kangaka. Amene. Nga ngofa lea whapea, ele ai ma se meu ave le kua, kangaka lea, ai whapea, ke leo me lenga ave le kua. Ele se me tatu te mitai. Next, all gift must exalt our Lord. Me alofa uma, o me ngā mai vi ia ile atua. Let's have a look at, whamaila, le matau pu kikilo iai, e kolu vaenga ia pie vai ai, gift la ia, pe ngā no taua, gift e iwa. Vaenga mua, tau le Revelation gift, po me alofa whaalinga. Lua, o le vaenga tau inspirational gift, po me alofa ia pe whaala I au, whaaloto tele. Amene. Ia ma le vaenga mulmuli is called the power gift. Po me alofa ia e mai le mana o le atua, po le mana o le ngang pa ia. Vaenga mumua, gift of revelation, po le me alofa whaalinga, the word of wisdom. Me alofa na mai le ngang pa ia mai upo le poto. The word of wisdom. The word of wisdom is receiving a solution po se kali o se whawhikauli. O le upo le poto o lo maua mai lea o se kali I se mea. As an answer or a solution. Amene. Waku sao mai ai lea kua ia ke oe le upo le poto o le mea kongua po le kali kongua ngā whawhikauli. Not only it gives the ability and understanding of how to apply the word of knowledge. Ai ki kilo mai mamai ai, e isi kai mi fo ia pe o mai whakasi le, ia mea lofa ia, o le upo le poto and the word of knowledge. O le a whaina, o le winga la le melea, the word of wisdom, e mawhai o ngā whakaungu ai, ia le mea lenga mai in the word of knowledge. Po le upo le poto. Amene. Often connects with the word of knowledge, but need a direct word from the Holy Spirit. Dongo winga, e mawhai o ngā iele soka inga o le word of wisdom and the word of knowledge. Ai ka kauanga e loa,
le mea sao ale a mai e le nganga pa i o le atua, i le mea lofalanga, is the word of wisdom. Amen? Lua, the word of knowledge. Upo le malamalama. The word of knowledge is more receiving information. Or knowing something you cannot know based on your human intelligence. Mea ke le malamalama ke le iloa. Ai mai se mea mai le atua. Through the word of knowledge. Nga ke ilewa e iloa. Ke ilewa e malamalama ai. Amene. Upo le malamalama mai le nganga le atua sa whamtalanga i se mea e te leo o iai lauto mai whaatangata. That's the word of knowledge. Ke le whalangolango i la, rely not on human knowledge, but on the supernatural power of the Holy Spirit. Ke le whalangolango i le loa whaatangaka. E ke le whalangolango i lo malamalama fo le melenga e haonga ai. Amene. Ai ki whaalangolango i le mea le whaamakala mai e le nganga pa ia ki oe i le mea e kakaunga whai. Amene, le ngā ko whaalango le maua sepi le aso nei. Ole makua ke le a. If I look at it, i ngā o whaalangolongo ai, ole kele i o mea ngā ave i le nganga o le atua. Amene, and you need to understand, e kakaunga e malamalama lei, me alo whalangkolu, o le su e nganga. This is a supernatural revelation or the insight into the realm of spirit to seek their presence or plan. O le mea lofa lea, e ke malamalama i le nganga le wherua i solo. E ke iloa i foi, the spirit behind it. E ke iloa i koe ngā nganga. A lelo ka o ke oe, o le mea lofa lea e mai e le nganga o le atua. Me le lengo wha koe oe, e leo se mea lofa foi lele e mai ke so ngā whai e tangaka. A le mea lofa lea ke iloa le leia ia. O le ke mongi de mea lei i. Amene. O le nganga leo le nganga o tangaka. Or this is the Holy Spirit. Mai se pi e prompt, e ke langonga le prompt mai le nganga pa ia. Ai le oso mai ke loa le mea mai le nganga pa ia. Me alofa le ke sue. Pe o le tusilenga ko fa mai o sue ia nganga uma. Awai le o nganga uma mai le tua. Ai kaunga malama le le. Fai ase me ke valongo pe o ese me lau kaulo o ese la nganga lau kau ofi mai kong. You know exactly. Amene. Ke loa mai malama i le nganga o ke mongi. E ke loa mai malama i le nganga o tangata. Spirit of the man. Po le nganga fo le tua. O le me alo fala le se me mai ke criticize te se kangaka. Pe ke fai kio i leskanga. Ia pe ke masa salo vale ai. Pe ia ke whaalonga ku pe se. Amene. Amene. Awa ke wha pe ia ke whaalonga ku pe ia se ngangal ke mongi nei kaunga i loa. E kaunga i loa le me lea. Ai leo kanga fo i pe le mokingo se pe ia ke kau whaalonga le ai la o whaalonga le me ngā. Amene. Ai o le mea lofa le mai le nganga pa i ke loa le lei. E ke kau fia fo i, you know exactly. Wa isi kai me fai ka ko fai ngā mea. Ai pe aku wa esa le me lau kau waru i hai. Kau koso aku i hai. Kau ese le nganga lau sa wai. Wa isi kai me fai le fai o mea fa le nganga. O pokonga fa le nganga. Ai aku pe fai mai o mea fa le kingo. Amene. Amene. E ka kaung ka koe loa malama le lei iai. Ia, vaenga longa lua, inspiration gift, po mea lofa ngā wha malo si au. Ia lela sa word prophecy. Po le prophesy.
Prophesy se si ati oi. Wa ku se upu fa perfectanga i ati oi. The gift of prophecy differ from the office of prophet. O le mea lofa lea. E ese le mea lofa, ese le gift of prophecy, ese le perfetta. Amene. O le perfetta ia o le perfetta. Mai fo ila o upu fa perfetanga mai perfetta. E prophesy mai perfetta ia oi. But this prof o le gift lea. O le mea lea mai le nganga pa ia le tua ia ke oi. E ke prophesy ia i sesi. Amene. Ele oi la se prophet. I will fa nga oi le nganga pa ia ile mea lofa lea. It's prophecy. Amene. Amene. E ke sangu ele vala au. Laku ia fai au ia ke oi. Fai au la ele se prophet. Ele se prophet. I will prophesy ia le. E upu fa vala anga le ia ke oi. Amene. Amene. Through the supernatural utterance in native tongue. O se perfetanga lea wa mai mo oi. Ole awane i afoina. Nei numi ia tatou le mele apeno fatfolele e ese ale perfetta. A ese perfetta i tono tatou e kalesia. Si ngolo me fa pe o se perfetta. Ele la se perfetta i temi nei e ese al perfetta ese le mea lofa lea ua mai. Prophetic. Polele o le mea lofa lea ua mai ele nganga pa ia. Ele o la se perfetta. Nge ke wa fa pe e ke prophesied kangaka. E wa fa pe le o perfetta. Le ai it's different. Es ese. Ai lo le upu fa perfetanga ia te mantua na mato oi ai fefoi. Ele mele na mato i lungai whangarei, le i sunga pati matu. E le matanga autalbou ina whai ai. And I know le prophecy nga mai e te maloa, i te au. Le teimile nā, te prophesy ngō mako e ofo, matere i o i Papakura. Matu ofo i le spokalamen whai i whewhoi. Henderson, na to e mai fo le prophecy tasi prophecy lea. Ai mako waku i le fonga i le fono no wa te ol au talvo i fo i Samoa. It's the same prophecy a nga langa uloai. Ole upu mai le tua ole upu fa perfetanga. The prophecy for mai, one day you'll become one of the leader in the South Auckland. I don't know, but now I believe. Ole leader le la wa ia le kalesia i fefo i Papakura. But ole taimina le sa matu i fefo i nei o tau. Ala o lo mafafau le iai. Oh, lau ke kusa lau ke afonga. Lau ke va ia lau telefon. I was a leader. Ai esel melana mai ele afoina. Ele upu fa valo anga lea. Number 5. Ole me alofa ole tang. Ngana ese. Ke mga ia e malama ma e loa le leile melea. Ole me alofa lea langa le kele nga pe e afonga. Ele malama i tato isi teim. O le tang le pe nga e a papakiso oe o nga e kaukala le nganga ele ngana ese. O le afonga. Kusa o le manifestation nga le nganga pa ia wai lunga ia ke oe ke mi leu papakiso. It's like an evidence. O le tang leo ke mga ai loa. O le mea lofa lea wa avaku sa o le nganga le tua e ke oe. You have that gift. E ke kaukala i le ngana ese. Le langa ku falong peng famtala fiti. O le ngana le ke le malamala mai. E le malamala mai lo mafau fal kangaka. It's only your spirit langa le kala ngolo nganga ile nganga o le tua. Amen. That tongue, only the supernatural power o le kua e mafai ai onga e kaukala. I will encourage you. Maybe le o ke le tano atfale le ia e mawale ai e kakaunga e tautala i ngana ese. The language. Some people they have their own language. E pe ala i ke oi. Nganga e sawa i lunga alu loa ko na manati sikono ni dea. E ke kaukala oi i le mea. Your spirit like e ko ngeki lo nganga i le nganga o le tua malama le lei ala le kua. Ma ia kala fiki le kaukala awai ke leilo. Pe ngai ke kalo i moles kangaka. Nga o le tua like I tomo failo e fa vasenga lo mafofau. Pai kai ke le manu mai mena. Amene. Mana matau tia tau tala ai isi ngana
e le malamalama ai leo lo tautala i ngana ese. Even yourself, you don't understand. O e le ke kaukala hai, e ke le malamalama i le ngana na. The tongue is for speaking aloud the oracle of God. O le ngana i te tala noa, mai wala awa i le atua. Ono, ia o le whaaliwina o nganga. O amina, ia, le ngana, tongue. Amini. With the spirit and the supernatural power, we are able to interpret what is spoken in native tongue or other tongue. O le malisi anga lea, po le mea alofa lea mai le mana o le nganga pa ia, e mawhai ai nga whaamakala inga, ia se tongue, po se ngana ese, lea au mai. O le tau le melea, a le mumoko nitam tau pasufa, pei pasu tolu sufa. O le nei, o le tautala ngana winga ese, ina tatalo ia o ia, ina ia mawhai o na whaamatala ina e ia. Awa a whai o tatalo ngana winga ese, ua tatalo ai lo uanganga, a ua le fua maini fua e lo mawhauwhau. Man, ma le mumoko nitam, le whai palufu fitu lufu vala. A whai tautala se tasi ngana ese, ia tautala se to olua posto tolu e ngatai, ma ia whea wai, ma ia whaamatala e se tasi. Ai a whai ele aise na te whaamatala ina, a wal tautala o ia ele e kalesia, a ia tautala o ia ia te ia, ma le atua. Amele. O kere kai mi fo lele ai whaalongo i le mele, e ise upu fo lele whaamalosi pe whaamafanfana mo le kalesia. E a maila i le ngana, the tongue. Whamaila le kala kuspa ia, a whapea a maise upu whapea nā su the tongue, e ka kauanga i aise interpretation, e ka kauanga i aise whaali liwinga. Amene, ongo le upu lea mai mo le kalesia, e ka kaunga o le kalesia, alai malamalama le upu lea. Amene, aisea, langa o le upu lea, e le o malamalama aise kangaka lea mai le tang, e le malamalama ai kakou, a o le upu mo le kalesia. Amene, langa a whapea e a mai le tang, o le upu wha mawhangwhanga a kaukala i le ngana ese, ngā o oe ala ke mawhangwhanga ai, o le upu whalanga, ngā mai mo oe. Amene. A ola i teimio, o teimio tatou o whontanga. E isi la ke mi fo lele. Wa e whalawe lambe a. Wa e whalawe lambe a lau tanga e whai. Ai ke lei loa. E ka kaunga e whamali tala. A whapeo se tanga fo lele lai ke au maia. A. E ke au maia o le upu wha mawhanga mole kalesia. E ka kaunga whamakala. Must interpret. E ka kaunga whali liu. Amene. Aisha, ia malamala mai le kalesia, whamawhanga le kalesia. Ai a whapeo se tang mo oia. Mo oia. Ia, le se mea, whai le mua, oia la whamawhanga lo loko malo nganga. Amene. Amene. Wa iei kai, ai la taimi fo ile le ke whalongo, kaukala nganga, alu loa. Ia, kaimi le wangolanga, e ke alu ala, e ke le whalawe la list ngaka. Pero me le na whalongo le taana i tautala ngana ese. O le si kanga kape e fefe kaukala le melea. Amene. Amene. But this is an evidence o i e loa ai. E loa ai ua papa kisio inga oe. I loa ai o whakumuinga oe le nganga pa ia. I loa ai o le mea lofa wa mai le nganga pa ia o le kua ia ki oe. I loa ai o oe la tali ma la fine o le atua. Amene. Tongues. E ka kaulanga e kalangoa. E ka kaunga e tautala. Peno whatu le manga i o le melea. A whapea le amai. O teime kako vi inga. Kasi ngā kai me masangi ngā, umalo se upu mapu mwhan, ai sau se a foi, perfect tang, pe sau se upu se tang. O le tang langa, I believe, o le tang ngā sau, for the church. Whamai le kala Paulo por kuspaia, whamai a sau la se upu whapenga, po le tang e kaimi ngā, e kakau o ngā interpret, e kakau o ngā whaamawhanga whangainga, pe mana mai le kalesia. A whapea, ele ai se interpretation, yeah? Be quiet. Whamai a lei se whaliwinga awa ke pisa. Langa i loa e pe ai pisa a lei se whaliwinga. Awa te pisa whamai ka awhi ele kaulanga i kaukala pēwha pēa e sau i le taimi. Ai meisi ara kaimi lea for the church. Ai awa nei tā whia o le tanga mo e ke langonga. E ke kalo speaking tongue. Matai lau talo. O lalau me whai. E ke alu ka vale. Tang. Kalango i lea kua, lai ke loa lai kalango lo nganga i lea tua. Saungi ke ai, tang. Amene. Whaamawhanwhana ina ai lo tangata.
Ia malvainga long kolu. Au ke po lela uma. Tolu is the gift of power. Po le mea lofa lea e whaongaina penga lue hai le mana. Mana le tua. Fitu o le the gift of faith. Mea lofa fatu tua. It is not the ability to have a great amount of faith. O le mea lea, e leo o le ke leo lo whakokua. You have a big faith. But this is more as the ability that you stir up le faithful iskangaka. Amene. E ke maua i le avangoa le mawhai ei, you stir up the faithful kangaka. Amene. Ai leo le ke leo lo whakokua whape. Ke leo lo whakokua. I have big faith. E se mai le mea. O lo whakokua ngā ke leo lo whakotete. O le mea le lei. But the gift of faith. O le mea le mawhainga e os whaau sofia inga i le whakokua o isi kangaka. Amene. Amene. E leo le mawhai, porque leo le whatutua. Ai o le mawhai ona e sa veu, ma ngā ioi ai le whatutua isi tangata. The supernatural ability to believe God without human doubt. Believe and reasoning. Pamai o le mawhai lea e ke karikongo ai lea kua e mawhai e lea tua, e le ai mo sou nganga masor salo. Pe ke le karikongo, pe kau whaafasenga lo mawhau, tai faith, tai gift of faith. Mea lo whangai ke karikongo ai, mawhai e lea tua. Yes, I believe mawhai e lea kua. Because you have that gift. Nai ke oi mea lo whangai. Walu, gift of healing. Mea lo whangai malo lo. Mai ele nganga le tua ia te oe. The healing of all sickness by supernatural power without human aid or medicine. Ke kalo ai, ke oe le mea lofa ngā, wa bako le koe, ke oe ke minga le mea lofa, ole pa malolo mai, ke kalo ai, malolo mai. Aisia, ole mea mai ele nganga le tua ia ke oe, mai ele nganga pa ia. Amene. Ai lo le o lo po se kautu oi foi le me alo for ka ko ka le sia fa ma lo mai. E nga i lo ale lo mo foi fi au. Ala ke vi ai me alo fa le ka le nga le li mai o lima o le tali o le tua. You have the Holy Spirit and that gift e mai le nga le kua. Amen. E maliva miracles va venga. Miracle and healing are both under the sovereignty of God. O sitsili ese mana sitsili ngā le kua. Me kupu e pulea le kua le me kupu. Amene. The Holy Spirit does the healing because He is the healer. Yeah? Ke lo le slide muringa. How to discover your spiritual gift. Whawhianga i loa, ia o ia te oele mea lofa. Pe, lea se awala fo lele ke i loa ai, whainga i maua le mea lofa lea le ngang pa ia. Mo moko nito su wha whai mua mua. Ia tau sisi lea lofa. Ia nau fo inis mea lofa wha lea nganga. Ai mai se lava, ia mawhai e outou ona perfetani. Man whai pa kol suluiva? O le nei le au soi. Ia outou nau ina ia perfeta. Awa fo ina i wawao le tautale ngangana o inga ese. Man, longo winga, you have that desire. E ke ngau. Ai le ngau, ia le pamatala paulo i outou nau. Amene. Now, desire from the Holy Spirit and your spirit desire spiritual gift. Ngau lo nganga i mea lofa whale nganga. Amen. Ke lo leia mo kaka lo ngau. Amen. Ai ngau se mea i lo le leia kwa lo ngau. Amen. Le ka fia oi. Ke le ko fi fa longo foi. E ke ngau wa ngau le menga ke mga oi. Amen. Lua recognition. Proverbs suvalu fai pasulong. O le mea lofa le tangata e whaalau tele ina i se ala mona. E taita ina i fo o ia i lumori. Amene. Bai, i lo le lei oisi ke me i lo ngaka lau mea lofa. Amene. People will see it. They recognize. Amene. Kusa wa i loa. Oisi la ngaka le ele i loa i ala i loa is ngaka. Amene. Perfect kawal fai punga fa mole. O le mea lofa le tangata e whaalau tele ina i se ala mona. E taita ina i fo o ia i lumori. The gift will display and show itself
if there is signs of any gift in you, and people will recognize it. Eisi kemi fo le lai loa ngaka oi lo me alo fo le menga. Ai ke lo vala au ke lo ngau yai. Ke lo kalo le nganga le tua. Number 3, mulmuli function. Ya mo mo ni te sulu fa ipo fa. E matalasi me alofa, ai tasi lava le nganga ia. Male 2 Timoteo ta momua yang o mai lea. 2 Timoteo ta momua. O le mea lea, o te whaamanato tua ia te oe. Ia toi whaamumu le mea alofa mai lea tua lo ia te oe lea, i le whae e atu au lima. Kalanga Paulo whai a Timoteo. Function, o isi kai mea leo, ele wale function mea alofa fo ilangai ke leo ngau, stir up. Whaamumu, kala Paulo ia Timoteo. Timoteo, ia toi whaamumu le mea alofa o loo ia te oe. Amen. Pea no whai atu fo ilea sole nei. E ke loa ngai e ke oile mea lofa. A ko whainga e lea nganga o lea tua. Whamai, e tu whamai e lea nganga o lea tua according to his will. Amene. Ia e loa. Lea se mea lofa lea tua ngai. I believe e le hai masakanga e le o iei se mea lofa mai lea nganga pa ia. Amene. A whamelo le kala Paulo ya Timoteo. Timoteo, I remind you to stir up the gift of God which is in you. Ia toi whaamumule mea alofa le atua, o lo i e tonu i ate oe. Safa Yesu, nātu le, tatita. Tatu tūlai mai nei au out. Let's all stand. Hallelujah, Lord. O te fiu, matango fio me ai fa le nganga ua. Tufa mai mo tato. Hallelujah, Lord. Awa foi nei e fata mala ele me alofa le ia te oe. E te tauna e mala mala. Ma se si lunga lo lima pa fai wa te loina le me alofa fa le nganga le atua le umana vatia te oe. Just lift up your hands. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Me alofa ia na tala no mai Malaki. Si ele o lima ile atua. E mana o mia tatua me alofa. Ko ke lo la si mem tau tia le tupu tono lotu. E avatu lo le ava noa. I o le teimi na ia mai e se fe au. Le ai mani fe au. Ia o le si me ma sen tupu le mato lotu. Wa alua steino o lama alua toi me alofa. Simply because we are afraid. Ai le ia la lo mala malama i lo me alofa le au te fefe fa mai le kalesi au te fefe. If the Lord gives you tongue, bring forth the atu in the lava no. O le taimi fa nei o te fa pe atu ai ka tato e kalesia. I le taimi le fa le praise and worship e mana o mia lava le tu salva no. O wone fa o ngata ina le lotu. Nge ke o kako wo pongi sa le fale ele o mai le fe au le te tauna o mai. So se tangata te ina le praise and worship ta o fi le praise and worship se te mi tu lava no le nganga pa io le atua se faila na ngalu nga otherwise e na fi o mai le nganga pa ia no fo le lopo la me la faila nganga pa io le atua. E te tau ona tu serva no ta to ele nganga pa io le atua e faila na ngalu nga i tonu le kalesi. Pule aia a fio mai pule aia le me fai. Fala vela wo ta to por kalame. So le si mele ma le si mele. Wa ile ai ma se ava ngole nganga pa io le tu ba fai ela na ngalu. Ya le si foi me tau tia le telo. Tu sai nga fa finge e ma sani no fa longo ai. O a mai le profes le tau tala ngana se ma toi fa ma tala ngana le ai man kamalo lo e mo o lo no vinga falling mai o le alo fa ia ale nga pa pe nga fa finge mo wa si o le mai le tu mai fa le tu o ke le ko fefe
A mata atu foi tai au, kako wo, kako e kale sia. E le lotu tai au, tu usava no i le anganga pa i o le atua. The worst thing i tatu o mai fai. O le fai o kako kala le anganga pa i o le atua. Anganga pa i ai pule oe. A fai kako por kalam. E o kako por kalam e le pule le anganga pa i o le atua. That's sad. A sui fo i ai le anganga pa i o le atua por kalam e le lotu. Pe a mata le launga pe a pole a lava le mea maka e pule ale anganga pa i o le atua. I love it when we are too rigid. We tend to, human as we are, we tend to follow what we have planned. So we come to the church with a plan already in our heads. Killing out the Holy Spirit and what He wants to do in the church. Si le oli mai le atua. Awa ke fia ai awa ke awaka. Wa le sianga me misi ai me fa apea. We are so rushed to go. Si oli mai le atua. I want you to exercise the gift that you told me you have. Right now in the mighty name of Jesus. Ele mvenga ko kalangoa nga ko kalangoa ka ko koyo ka ka demonstrate. Merale, I want you to pisa se si o tatou. Tau fil la au. La manoa le la tu ule nganga pa i o le atua. Pa i ela nga aluenga. And I'm sure, ole ye fe au le au mai. Tatou la ia na si i mai lima. E ye le tangata o tou le wa umana abatu ye le fe au. Bring it out now. Rise up to my expectation. Rise up. I have given you. It's in you. I have given all I have for you. Thus says the Lord. Amen. Hallelujah. I was Otara. Hallelujah, Lord. Let's just be quiet. Be quiet. Ei ai fo ilif se fe aulea wa mai mo tatou. Don't be afraid. Let's allow the Holy Spirit to do what He wants to do. Yo to fatu tua mai acha. Wa ore tua apramo. Pa ore tua Isaako, ore tua Yakopo, ore tua ole tu pulanga, male tu pulanga. O te le liu ana na fio le so. O sauni te Manurewa ya te oto. A o te pai e fatu tua mai acha. Wa o lo tua. O petalai mai e na. This is al mafua angala ele ona le work le mele because we are not doing it. And any gift, ala na le le policy is because we are constantly using it. We're using it all the time. Hallelujah, Lord. Let's all be quiet. Tu atu lava no ale. E fo ia le si fi au le tele fi au ia au mai le tu on nei tai. I'm in you, and I want you to join in with me. I am your God. I am your Savior. I call you and chosen you to be the one that I picked out from the lot. I am the one that you need
to trust with everything. Don't trust your own experience, but love me and run with the fire that is burning in you. It's all prophecy. But this is good because ole strength and hallelujah, Lord. Amen. Let's be quiet. We better put this into practice. Let's allow the Holy Spirit, because I know the Holy Spirit is also talking to some of you, but you are scared. Don't be scared. Even if you stumble over it, it doesn't matter. God understands. Don't ever judge. Hallelujah, Lord. Because it sounds so stupid. And yet the simplicity for Matala Paulo, o tele isau male poto tangata, e la hunga ko se poto se tangata, and o sau le mana. Don't be afraid. Don't be afraid. Praise the name of Jesus. When we go home tomorrow, when we have services tomorrow, please, praise and worship leaders, stop the service. Stop the service, keep the church quiet, and allow the Holy Spirit to speak. Don't be afraid. Don't be afraid. Bring out the word. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Mola upu fafitai tama mato fa longo lava malto to ale ne yasu. Ilo wanga le lei malo fiso so ni mai tama. Fa iona mato longo na ina le atua lo feta lai mai le session mua se io o mai le session nei. Ia vi ia lava oe tama. Si io uli Maya te oe Famanu Ia te oe Vai taula Maya te oe Loa tua Ele aiche tu sama Hallelujah, Jesus.
Father, we give you back all the glory and honor and praise. We thank you, dear Holy Spirit, for your presence. Thank you for being here. Thank you. We give you back all the glory, and all the honor, and all the praise. Hallelujah, Jesus. Yavi ia lava o etama, va manuina lo suafa, va manuia I failaungo le nei aso. Le tua I sunga I whawhengainga ma whale tua. Whawhetai mea uma wai whaia, whawhetai lo feta lai mai. Ma tau te taliaina le loto ma o lalo ma le anganga whawhetai le tua lo feta lai mai e ala I au auna. Ai fo I atu le vi inga I ate oe. Ave sau taulanga pati se tasi mo le anganga pa I o le tua. Thank you, Jesus. God's people will shout. Lala mai lalo